Igama nguSamkelisiwe Isibongo ngwakwamthethwa. Ngiphuma ezweni kwesabiyela Nkosi ubiyela uNdabezitha. Njoba ngilana ngilethwa uShembe eManazaretha ngoNkulunkulu ngokukhulu bakho ukuthi uNkulunkulu kangakanani. Kwathi ngelinye ilanga ngaba nesibonakaliso uJanuary usaqala, ngabona ngisekhaya phandle egcekeni. Ngabona uShembe engibiza ngathi ngithi ngiyaguqa ngikhuza ingcwele, wathi uShembe asikho isikhathi sokuthi ukhuza ingcwele kodwa gijima woza la. Ngahamba noShembe wafika ngifaya ebhasini phakathi. Wathi ingena kule bhasi khona indawo engifuna ukukhombisa yona. Ngangena kule bhasi yahamba le bhasi ya drive udu ilokhu ihamba kodwa phansi kule bhasi kwakukhona amandiya nabelungu nabantu abamnyama engabazi. Ilokhu ihambile le bhasi yaza fika kwenye elinye ibridge engalazi elikhulu kodwa liyafana nebridge laseJozini. Yama le bhasi ithe mayima kwavuka inyoka enkulu kulamanzi ngaphansi kwebridge. Yathi mayivuka le nyoka yashaya ibridge yahlwana phakathi. Le bhasi yalengele phakathi ebridgeini Manazaretha. Ngathi hawu Shembe ngilande ekhaya uzongibulala kuleli bhasi kulabantu engabazi. Wathi uShembe cha thula khona into engifuna ukukhombisa yona eyenza kubantu bakini. Ngathula ngalinda wase wavela uBhombela vela njengesithombe sengathi uvela isithombe sathi ikhalenda. Mayefika uBhombela wathi endulo kusasendulo emhleni asendulo ukhona kwakusafika isikhathi samabhunu lapho esanda kufika. Uthi amabhunu ayehambe ethatha imizi yabantu ethatha nendawo zabantu ebaphatha. Uthi ke amabhasi ayesanda kufika ngaleso sikhathi. Basa abantu bakini abawu4 omama ababili nabafana abawu2 bangena ebhasini bethi bayabale ababalekela ukuhlunyezwa amabhunu. Uthi kade sebese ebridgeini elikhulu yaseJozini babephathi kuleli bhasi kwase kuvuka inyoka yabagwinya yabulala bonke abantu abasesebhasini. Uthi njengoba kunamhlanje nje ngifuna ukuthi wena uze eKenani ulethe 10 ngizothenga labantu bakini abasesiswini senyoka. Nangempela eManazaretha ngavuka ekseni ngamtshela ubaba sahlela esahambisa eKenani. Kwathi masibuya sabuya isibonisa sesibili lapho khona uShembe wahamba nami wafika ubakhipha labantu esiswini senyoka. Wasephuma ke nokhokho wami omunye owayesangoma. Wasephuma kwafika kwakhala lokhokho wasengixoxela ukuthi kwenzakalani. Wathi mzukulu le ndaba isuki la isuka kude. Wasethi endulo mina nganginoma wami wayengizala. Uthi sahlala sodwa ubaba wayenesithembe esiningi amakhosikazi ayisikhombisa. Uthi uma nganginesiphiwo sokubona kodwa ngase ngithwese ngiyisangoma. Ngavuka ke ekseni ngamtshela ukuthi kukhona abantu bakithi abadliwa inyoka ebridgeini kuthiwa ngibalande emfuleni. Kodwa uma wami waba nomona ngoba kwathi sekushaya lo suku sekumele ngiphume ngihambe ngobalanda abantu emfuleni wasalwa ngiphendulela idlozi yasiphuma lenyoka yangigwinya nami. Usethi ke njoba wena duhambiselela 10 eKenana nami ke ngikwazile ukuphuma ngakhulula mzukulu. Usethi kukhokho khona ubhuti wami okhokho ngilamayo unhlanga yensizwa. Uthi unhlanga yensizwa wayenezwe elihle ehambe ecule lamakhosi mawuthi azoba nemicimbi. Uthi unhlanga yensizwa kwathi ngelinye ilanga isemcimbini omkhulu. Uthi ilunga lomndeni angazi noma kokumamncane wakhe wathatha iqatha lenyama wafayela umuthi. Uthi walidla unhlanga yensizwa leli qatha wavela waba isimungulu angakwazi ukukhuluma. Uthi ngiyacela ukuthi uhambe utshela ubaba wakho ukuthi ngicela lethe o50 abawu4 ekhaya lemphefumulo ezosinikelela khona nomkhulu wakho unhlanga yensizwe ekwazi ukuthi uShembe amqaqa umlomo akhulume. Amen. Ngoba uma ekunqaba lokho unhlanga yensizwe uzozalisa izizukulwane sakwaMthetho ekhaya ukuthi izala ingane engakhulumi. Wasethi kodwa uShembe ngoba uyanithanda akavumanga mzukulu. Usethi ke ngiyacela emzukulu ukuthi ubaba wakhe aphinde ehambise uhlwezo olunye oluncane olungango50 ukuthi ikwazi ukuthi nabasalelwa imphefumulo yabeswini senyoka iphume kodwa ifaye ekhala emphefumulo lo mali. Njoba silana eManazaretha ngeke ngiphinde aba nesinye isibonakaliso ngamenyo uShembe kwangibiza sengathi ukhona umhlangano omkhulu lo mhlangano wasethi Samke sekubize la ngifuna utshela ubaba wakho ukuthi
Akoletha. Ukhona ubaba wakho? Ukhona la? Yebo. Oh, siyabonga. Wathi uletha ubaba wakhe efike nembuzi lokho emhlangane nempuza ezohamba yolanda ukhokho wakhe eKhenana ngimlethe ekhaya emphefumulo ngoba lela khaya kiyikhala abadala ikhala emphefumulo likhona. Njoba silama nazetha saletha umnikelo imbuzi sizoyihambisa empuza njengo uShembe siyalelile yona. Kuthe ngilele namhlanje ngizovuka ngize la ekhaya emphefumulo aphanseleni kwaqhamuka ubaba uThuma Makhosana nephethi exercise bese kuba khona umndeni wami wokwakamthethe engiwazi nongawazi bese kumkhulu bephethe imbuzi emnyama emhlophe enebalile emnyama esiphongweni nasesiswini ethi le mbuzi yona mbuzi engifuna ubaba bakhe ayihambise ole ukulanda ukhokho wakhe eKhenana. Wasethi ke uShembe njoba ngiphethe iexercise ngizomemeza imndeni emenyiwe ekhaya emphefumulo. Wayememeza wonke imndeni wasesimemeza nathi wathi umndeni wakaMthethwa onenkosazana usamkelisiwa uze la phambili. Seza ke phambili wasethi kusasa kusuleni senihleli ukuthi nize ekhaya emphefumulo. Inkosi busisitheni busisitheni kuzile.